Yes, banyarwandakazi nongeye kubasuhuza nshuti bakunze bacu mudahema kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udahema gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza cyane, nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana, iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda fresh. N'amakuru akomeye kugenda agiye guha ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, n'inkuru ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane, by'umwihariko ibitangazamakuru bya siporo hano iwacu Rwanda ndetse no muri Afurika. Nta yindi nkuru iri birimo kugenda bigarukaho usibye inkuru yo kwirukanwa rya mutoza Darko Novic ndetse na staff ye. Uyu mutoza Darko Novic nyuma yo kwirukanwa rero nta zindi zanda zirimo kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nta zindi nkuru abanyamakuru bari kugenda bagarukaho usibye ibiganiro bya Adil ndetse n'ikipe ya APR. Bishoboka kuba uyu mugabo Mohamed Adil umunyamaroc ashobora kuba yagaruka mu ikipe y'ingabo z'igihugu hano iwacu i Rwanda. Ese wowe urabona ibiganiro bishobora gushoboka Adil akaba yakongera akagaruka gutoza ikipe ya APR, dore ko uyu mugabo uko yavuye mu Rwanda yavuye akoze ibintu bitabaho cyane, dore ko yamaze imikino irenga 50 n'ingahe adatsinzwe match. Ariko Novic mu gihe nawe imibare ye atari imibi cyane, ariko APR FC iramushinja gukina nabi, gukina imikino idasomeka, gutsinda aratsinda ariko atsinda byagoranye, no mu kibuga ubona ko adakomveka kandi afite squad igiye ikomeye. Nk'abantu mwe rero ibiganiro amakuru arimo kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, abanyamakuru bagiye batandukanye bavuga ko ibiganiro n'uyu munyamaroc Mohamed Adil byaba bigezeho ku kigero cya 80% kugira ngo uyu mugabo aze kuba yagaruka mu ikipe y'ingabo z'igihugu muri Nyamukanagira mu kibuga kikarasa imitutu hano APR. Ese wowe birashoboka ko uyu mugabo Adil ashobora kuba yagaruka kongera gatoza ikipe ya APR? Bana nanjye muri aya makuru agezweho rero umusaba kugira uruhare muri aya makuru n'ibiganiro tugenda atukugezaho, na rundi hari usibye gukanda kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news nk'isi, amakuru abagezweho, amakuru abari kugenda avugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ujye uyabona mu ba mbere. Ngiye bujye kubana muri iyi breaking news, nitwa Pacifique nkwaye ikaze rero. Yes, reka adukomeza turebere byinshi birimo kugenda bivuga muri aya masaha. Inkuru irimo kugenda ivugwa ku batoza bagiye kuba basimbura Darko Novic muri aya mezi, cyangwa se nta nubwo ari amezi ahubwo ni ibyumweru bigera muri 2, dore ko mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 15 barahita batanga liste y'abatoza bagomba kuyitoza mu mikino nya Afurika. Ubwo bivuze ngo ikipe ya APR ntabwo ishobora gutinda mu nzira, byanga byakunda mu cyumweru kimwe cyangwa se mu byumweru 2 iraza kuba yabonye abandi batoza basha abagomba kuba abayifasha muri iyi mikino nya Afurika. Mubwira ko imikino 3 isigaye ya shampiyona APR FC igiye kubifashwamo n'abatoza intare ndetse n'umutoza utoza academy ka APR. Uwo nindo Rimugisha uraza kuba ufatanya n'umutoza wa academy ka APR kugira ngo iyi mikino isigaye ya shampiyona abaze kuba abayirangiza. Ubwo ndababwira ko uwo mutoza Ndori nta lisansi afite yo kuba yatoza imikino nyafurika, ariyo mpamvu byihutirwa ko bagomba kuba abashaka abatoza bakomeye bagomba kuza gufasha ikipe ya APR. Gusa kanya biratarashoboka cyangwa se byose bigishoboka ko ishobora kwitabira Champions League nyafurika cyangwa se kitabira Confederation, dore ko yo yabonye itike yo kwitabira iyi mikino. Gusa byose biracashoboka muri imikino 3 isigaye, birashoboka ko ishobora kwitabira imikino nyafurika Champions League cyangwa se kitabira Confederation nyafurika. Gusa amajwi ari kugenda akomeza ashirwa mu batoza, nta wundi uri kugera amajwi menshi usibye Mohamed Adil, niwe uri gukomeza kugenda ugarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ko uyu Mohamed Adil ariwe ushobora kuba uri hejuru kuruta abandi bose. Ari kugenda havugwa abatoza b'Abanya-Argentine bagiye batandukanye ndetse hano umutoza w'Ufaransa uri kugenda ugarukaho ku bitangazamakuru. Muri kugenda mubona inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko mukagenda mubona amafoto y'umugabo Mohamed Adil nawe ari kugenda agarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'abanyamakuru hano iwacu i Rwanda bakomeje kugenda bamugaruka ko biri likely
ko umugabo Mohamed El Adil ashobora kuba yagaruka mu ikipe y'ingabo z'igihugu akaba yakongera akaba yibera umutoza. Gusa benshi bakomeje kwibaza kwinginga se Adil ukuntu batandukanye bakaburana bakajyana mu nkiko. Ese birashoboka ko Adil yakongera kuba yagaruka cyangwa se APR yo ishobora gufunga umwuka ikaba yakongera ikamugarura n'ukuntu yagiye abajyana mu manza bakaburana imanza ze n'uyu mugabo Adil zagiye zimara igihe kirekire ndetse baje kuba banatakaza n'amafaranga menshi barimo kwirukanka izi manza. Ariko bamwe bati iyo ntago ariyo mpamvu, byose birashoboka. Ubuyobozi muri APR bwarahindutse, bashobora kumugira icyizere bakamugarura bakubahiriza amasezerano bagirana kugira ngo ntibazongere gusubira mu nkiko ukundi. Bamwe bati biragoye cyane, ahubwo ati ni umutoza w'umunya-Argentine w'imyaka 76 ushobora kuza kuba yafata iyi kipe akaba yayibyimba akayijyana mu mikino nyafurika. Ese wowe ari uwo mutoza bari kugenda abagarukaho na Mohamed El Adil nk'umukunzi wowe wa APR urabyumva ute? Ariko benshi abafana ba Nyamukanda kibuga kikarasa imitutu bari gukomeza abagaruka nabo ku nkuru ziri kugenda zivugwa bavuga ko Adil ariwe waba ushoboye kuruta abandi bose bashobora kuba abazana. Ngahe nguko rero amakuru ari kugenda avurwa hano ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ese Adil araza kuba yagaruka? Reka tubitega amaso, dore ko ibiganiro bigeze ku kigero cya 80% barimo kugenda baganira bumvikana. Byose baraza kubishira hanze nk'ubuyobozi bwa APR baraza kuba bwatangaje umutoza mushya mu byumweru bitarenze 2. Yes, reka mbashimire rero mwe tubanye muri amakuru yaragezweho by'umwihariko arimo kugenda avugwa hariya muri Nyamukandagera mu kibuga kikarasa imitutu. Nje mwari kumwe muri Breaking News, nitwa Pacifique. Niba wowe wageze kuri channel wibuke gukanda kuri buto subscribe, ukore like, share ndetse na comment. Ndabashimiye cyane, reka tuzasubira ubutanda bakunda cyane. Ciao ciao.